una città che praticamente ha una sua storia legata a questo castello che visiterete. Он говорит, что у этого gорода есть большая история и что мы сейчас идем в один из самых красивых замков и старинных замков этого города. E poi ci sarà chi è più bravo di me a farvi conoscere la storia. E qua la dottoressa Gengorusso, vieni, vieni. Вот эта женщина познакомит нас с историей этого замка. È la responsabile dell'ufficio turismo e quindi vi parlerà della storia del castello. Ну да, она вот нам расскажет, проведет нам. Ecco, lo faremo piano piano in Ma modo loro parlano inglese? Capisco solo russo. E poi abbiamo il presidente di Sicilia Antica, che è un'associazione per noi molto importante. Ingegnere Canalella. Идет нам президент, то есть L'ingegnere президент этого Canalella. города, как бы сказать. Ну, типа того, да. Per noi questo è un evento importante, avervi qua diventa un fatto straordinario perché speriamo che questa visita che voi state facendo alla nostra città sia importante per voi, ma diventa importante in modo da potervi ricambiare questa visita venendo lì nella vostra città. Но он говорит, что всем очень важно, и нам, и вам очень важно, что сейчас начнется какой-то обмен. Ну как бы, не какой-то, а то, что мы сейчас можем обмениваться городами, можем обмениваться культурами вот такими вот. Что для нас, для всех это очень важно. Così l'anno prossimo vedremo di fare delle manifestazioni medievali anche nella vostra città, così come voi verrete a rappresentare la vostra città in questo castello. Ему очень приятно, что мы приехали сюда издалека презентовать нашу культуру. Va bene? Quindi stasera ci sarà questo grande spettacolo, poi faremo una passeggiata per le vie del paese e andiamo a visitare uno dei, come dire, dei santuari più belli della Sicilia. È un santuario mariano dove è apparsa Maria Vergine e dove c'è stato un miracolo molto, molto importante. Va bene? Он сказал, что очень сегодня предстоит большой концерт, то есть, очень замечательное событие, что сегодня будет такой большой концерт, что после концерта мы сможем прогуляться еще по некоторым площадям красивым, посмотреть еще кое-что. Lì vi spiegheranno passo passo anche dove ha messo i piedi Maria e quando ha fatto alzare il paralitico, quindi poi conoscerete anche questa storia. То есть мы еще сможем познакомиться с какими-то историческими местами вот этого города. Замечательно. Va bene.
последние 20 лет мы наблюдаем постоянно увеличивается количество туристов, которые приезжают. А до 20 лет назад не так много вообще туристов знали об этом существовании этой крепости. Ed è un castello molto ben organizzato dal punto di vista funzionale, adesso lo vedremo sopra. Если мы покажем вам внутри, он очень хорошо организован внутри. Molto probabilmente non avrà conosciuto guerre, né assedi né assalti. Война его не затронула, поэтому он и сохранился. E questa è la ragione per la quale lo troviamo così integro, è un gioiello, praticamente in Sicilia non ce ne sono più uguali. На Сицилии нет ему аналога. Adesso andiamo. А тут вообще кто жил-то в этой крепости? La corona per poter mantenerlo nelle condizioni. Questo interviene un ente che sorveglia i monumenti di una grande importanza, che è la soprintendenza, no, è regionale, soprintendenza Этим, dei beni этим занимается culturali. область. То есть не столько в администрации города есть средства, сколько региональные деньги, да, содержат. Охрана памятников у нас. Они не хотят это сделать памятником федерального масштаба? Ma volete farlo diventare un patrimonio a livello federale pure? Sì, sì, sì. Questo è il nostro obiettivo. Дополнительные средства из бюджета федерального. Questo Forse così avrete dei fondi. non ci sono problemi di fondi, perché il castello praticamente è stato, adesso lo vedremo, è stato ristrutturato, c'è la manutenzione, c'è chi lo cura. Ecco, è stato costruito intorno al 1360-1370.
была построена, сооружена эта крепость в годах 1360 до 1370. Per ragioni politiche questo castello è stato tolto a un proprietario e dato ad altri. Из-за политических каких-то там несогласований от одного владельца эта крепость попала к другому. E ci sono state tante famiglie che hanno avuto, quindi Chiaramonte 28 anni, И вот он просто говорит, очень много династий населяли эту крепость, начиная от семьи Кьярамонте, Манкада, Прадес, описаны годы проживания и года. quindi Cronologia. queste famiglie hanno detenuto il castello per poco tempo, quindi non hanno avuto il tempo di adattarlo alle proprie necessità, alle proprie esigenze. Недостаточно времени было у каждой семьи, чтобы его ожить. Questo io lo Это года, сколько жили здесь, 28 на протяжении Больше 28 всех Ланза, лет, да? больше всех È Ланца. l'ultimo proprietario. Lanza è 400 l'ultimo, лет это cioè род nel продолжал. 1549. Nel 1580, diglielo, В 1480 году uno dei Lanza ha один из portato la семей из династии residenza, Ланца ha portato la перенес residenza свою резиденцию dal, сюда, dal castello из, al Mussomele. из крепости в город. А сколько стоило для Да. муниципалитета в 80-м году выкупить? Quanto costava nell'anno 1488 comprare questo castello Assai. al comune? Assai, molto. No, no, Ma no, quando al le comune, cifre- aspetta, al comune no. 1580. Non c'erano i comuni. Quanto costava di soldi proprio? I comuni non esistevano. Aspetta, quando? In che data? Quando è 1480. finita la dinastia e hanno comprato questo castello, è diventato avvenuta la proprietà del comune. diventa Quanto poi costava? di- Quindi 1980. Siamo nel Sì, 1980. sì, no, vuole sapere quanto Allora, costava. guarda, è successo questo, stato- che, aspetta, che i proprietari erano tanti e non pagavano le tasse. Вот здесь было много, и они не платили налоги. No, quindi То есть это ненормально, да? la espropriazione. Хотите девушки себе Взяли и все.
ancora non si era divisa e quindi le Церковь, idee, может быть, потому что церковь еще не разделилась на тот момент, да, христианская и католическая. Идеи были, в принципе,
Спасибо.